Kako bih ispekao svinjsku kračicu, da ona bude savršena i da izvana bude jedna fina hrskava korica, a da meso ostane sočno i da spada samo s kosti, moraš je prvo pripremiti za pečenje. Znači, prvi korak je da nožem napraviš ovako utore po koži te svoje kračice. Ovak, samo da kožu razdereš i to je to. S jedne i s druge strane potreban ti je poprilično oštar nož. Ako nemaš skalpel će čak pomoći. Kračice sad dobro nasoliš sa svih strana. Svaku premažiš sa jedno pola žličice senfa. Prebaciš ih ovako u jednu duboku zdjelu. Iste malo i popapriš. Uliješ 1-2 deci bijelog suhog vina. Staviš 1-2-3 žlice ulja i sad ih fino rukama okupaš u toj smjesi, utrljaš unutra i tu sol i vino i sem, kračice poklopiš i ostaviš da stoje minimalno sat vremena prije pečenja kako bi se to malo proželo. Idealno bi bilo da si ih napraviš dan ranije i onda da one odstoje cijelu noć u frižideru jer se onda puno to jače prožme i bude puno ukusnije meso. I evo tvoje kračice su odmorile preko noći ili ti minimalno sat vremena. Idući korak je da uzmeš 2 ovak luka veća i izrežiš ih na ploške. Luk posložiš po dnu pekača. Ubaciš unutra i par češnjeva češnjaka cijelih ovak. Ja imam i par šeri rajčica ovih malih pa ću i njih onda ubaciti unutra. Zalijem to sve s 1,5 deci ulja. Posolim. Popaprim. I na to sve posložim svoje kračice. Evo. Taman 3. I onda preko svega toga prelijem i ovaj pac i ovo vino u kojem se to pacalo. Poklopim i stavim peću zagrijanu pečnicu na 180 stupnjeva, otprilike 2 sata. Vrijeme pečenja kračica od 2 sata ti nije univerzalno. Znači moje kračice imaju svaka otprilike oko 700 grama i zato ja mislim da će im 2 sata ovak poklopljenima biti skroz dovoljno. Nakon toga ću ih otklopiti na jedno 45 minuta kako bi se ta kožica gore fino zapekla. E sad, ako imaš težu kračicu, 800, 900, možda čak i kilu, računaj na to da je moraš puno dulje peći. Recimo kračice od kilu, kilu i 100, kilu i 200 se peku po 3,5 sata zaklopljene i onda još 40 minuta da se ista ta kožica ulovi. Eto, to je sve kaj sam ti trebao reći o tomu. Ovo je ovak jedna spora metoda pečenja i to je poprilično dobro. Da, patku sam pekao onu prenisko 150, trebalo bi na 180. Jebi ga, greši čovjek. U međuvremenu sam izrezao krompir na četvrtine i stavio 2-3 mrkve. U krompir ću staviti malo ulja, posoliti, staviti malo crvene paprike, slatke, i to sve dobro promiješati. Meso se peče već sat i pol i sad je vrijeme da metnem krompir unutra. Kračice izvadim van, te unutra u ovu tekućinu istresem krompir. Vratim kračice nazad, poklopim i vratim u pečnicu na još pol sata. Evo i nakon pol sata izvadim, otklopim i vratim nazad peću. Zaboravio sam ti reći, pojačam na 220. I ovo već sad lijepo izgleda nakon 20 minuta. I sad ću samo okrenuti kračice na drugu stranu i vratiti nazad još 20 minuta. Možda je 25, bomo vidjeli.
Evo i koljenicu sam pekao malo duže nego što sam očekivao, znači produljio sam ovu drugu stranu na jedno pola sata. Čak sam još jedno malo okrenuo na bok, čisto da se zapeče ta koža svugdje. I to je sad gotovo, kako izgleda, evo vidim. Evo, na tanjur ću poslužiti malo krompira, zajedno s ovim sokom i lukom i gore staviti svoju koljenicu. Uz jelo ću poslužiti pečenu papriku i idemo probati kako je to sad. Ovaj sav toč od pečenja je prva liga, krompir je pa ok, a meso je strašno. Ljudi, ovo je brutalno dobro. Kad ovo jedem, zapitam se zašto ne radim češće, evo. Meso je toliko mekano da se topi u ustima, nevjerojatno. Dosta podcijenjan komad mesa, jeftin, a može ispast bolje nego puno drugih pečenja. Iva, ćeš papat? Ako ti se svidio video, lajkaj, komentiraj, šeraj i to je to. A šta kažeš da meso?